Čau YouTube, Slaimless ar jums, un šodien mēs esam atpakaļ Minecraft Adventure mapā. Kaut kāda therapist horror map. Kaut kas tam līdzīgs. Tātad paldies šitam cilvēkam, šitam un šitam. Un domāju, varam sākt. Mūs arī atbalstīs ar kur Kristija, profesionāli gamer LV. Saka čau. Jā, bet tikai neuztraucieties, man ombai domāju. Labi, es sākšu. Ķieģeliņi var. Labi, pietiek, sāksim spēlēt. Tumba. It's a bomb. Uztien. What the fuck? Kaut kas saka. I'll turn the lights out so you can see the screen better. Oh. Good morning, my name is Dr. Ian. I will be in charge of your therapy from now on. I've already read your file, but I'd like to hear the story directly from you. Klausies, Kristija. What would you prefer to be called in these sessions? Jim. Okay, Jim, let's start, shall we? Begin played by Slimeless. You won't believe it. The other 5 therapists didn't. I'm not here to believe, Jim. I'm here to listen. Nē, therapy. Šitā tā maps. It originated from when I was 9 years Nu? old. Viņas ir. Nu? Man klausīties, ja es par pusi nesaprotu. Jā, labi, vienkārši skaties It was tad. 2:15 in the morning. I woke up. I could feel something watching me. Pacies to torži. Oh, fuck. Lightning struck near my window. Tu redzēji pa logu? The silhouette of a man was projected Ak, Dievs. across the room. Ak, Dievs. I got out of bed and went Tu kaut klokas parādījās. Tur bija tas mērķis. Kā var visu paņemt? Kā var visu paņemt? Kaut kā bija cirult. Jā, šitā. Domā, man visu vajag vākt? Es labāk savākšu. Tas ir noderīgi. Really? Oi. Man šitā mape nepatīk. Un tas torč. Ir mums tu pie tā loga un pēkšņi pieliks. Te bija kaut kāds, tad kā doktors vai kas, kā lai viņi tur sauc. Te nevar iet. There was something wrong about this. Varētu The bed was funkcionēt. made perfectly. Not a single crease. I thought that they might be watching TV in the living room, so I went to investigate. Tā. Jau sarāvo. Es domāju, kas tur mirgu. Man tās grāmatas nebūs pa daudz. Varbūt, Nē. Tas var noderēs. jā, piesitīšu kādu šo nu. Kas pastāv? I flushed the toilet. I always ignored it. I flushed it again. My childish mind could not comprehend the complexity Vispār, of the kas tas toilet. ir? To. It fascinates me at it. It seems a bit Te nav kaut kas tāds slepens, jo es zinu, ka... Tu jāiet tur tajā dumsā. Flush the toilet. Tā vajag gaismu I always dabūt. ignored it. Kaut kas ir jātaisa, man tā liekas. Un arī... Tev The jāuzspēj lights in the gaismu. house were off except mine. I Kas? wasn't tall enough to reach the light switches yet. Nesaprotu. Uzspēj. Kas jātaisa, man es nesaprotu. Pamēģini saliec. Te jau nav crafting tables. I flushed it again. Nē, bez My kraftina childish teikt. mind could not comprehend the Saliec complexity of the stīpas ar toilet. tiem. It fascinated me. Moška grāmata. Paga gadījumā jāuztais kaut kāds tā kā zīmulis? Nē, es nezinu, kas jādara. Es zinu. Moška tiešām te kaut kas slepens? Nu, nē. Aizēja, pagaidi. Paga. Es nevaru savākt. Šito nevar savākt? Es jau sabijos. Tad tur māja kaut kas noskanēja.
Bet ja es nezinu, kas jādara. Ko? Uj, atvainojos. Netīšams saplēsu. Uj, atvainojos. Uj, vēl. Izklausies, ka kāds ienāca pa durvīm. Te durs nemaz nav. Bet riktīgi tā skaņa tik pa durvīm ienāca. Vot tāda. Tad, kad tu tās glāzmas paņēmi, vai ne? Tā skaņa tāda bija. Ok. Es nezinu, kas jādara. Pagaidi. Jā, pagaidiet. Pagaidiet, tūlīt būšu apakaļ. Labi, es tikai tagad pamanīju to, ka es visu laiku varēju iet. Uš! What the fuck? What the fuck? Kas tas tikko bija? Es nezinu. Izskaties pēc Adventure Time Finn. Vai ne? Es reāli slābīju. Tur asinis rekur ir. What the fuck? Pagaid šitas spējuši. Ja kas es sitīšu grāmatu. The living room was dark, but I could tell my parents weren't there, so I continued to check the rest of the house for them. Nevar ieslēgt. Apsver, kur slepens nav. Oh! Dzirdēju The atkal? walls were dark. It felt like something was breathing down the back of my neck. Nē. Atkal tā kā... Jēgo! Tieši klādi. Viņš man bija aiz muguras. Es zinu. I entered the study. Redzēju. There was a small blood splatter on the Viņš man floor. bija aiz muguras. It was strange, as there was nothing around to cut yourself on. It gave me the urge to Man šitā mape nepatīk. Ej, tu nost. Tas ar labu nebeigsies. I remembered the stairgate. I always used to sneak downstairs Never at night to thought of eat all of the food in the fridge. So Nah. my dad put in the stairgate and locked it at night. I kept a key in the attic. Ej, I knew meklē I'd to never go tālāk. up there. O, kas ir? Vāna. Kroči bērnāts. Arī to kroči. Nekā nav. Ej, I nost. never liked the attic. It was dark. The light had been broken for years. Even my dad didn't want to go near spiders that big. I knew they hid the key in one of the chests somewhere. What the hell? Kāpēc viņi rāpo pa griestiem? Tā. Es nezinu, es vajadzības pēc labāk arī savākšu zirnekļa acis. Ko var zināt? Nē, es labāk nevākšu. Es neko nevākšu. Es просто atradīšu atslēgu. Jo viņš teica, kaut kāda atslēga esot jāatrod. Oh, shit. Kas tā pa atslēga, kas ir jāatrod? Es nesaprotu. Tajā iepriekšējā video atcies. Bet viņi tik... Arī kur ir kaut kāda? Kei. Jā. Can be placed The spiders shouldn't have been moving around. block of gold. Oh. I remember hearing the door. Es ārā netieku. My parents weren't upstairs, and I didn't hear the stairgate open. Labdien. Es varu iesist jums? Es ārā netieku. Un bezsakarīgi... Ew! Kaut kas staigā. Mums tas ir speciāli, ka tu nevar tikt. O, tik. Kaut kas staigā. Tu joprojām nevar tikt. Kaut kas staigā. Pagaidi. Viņš nāk augstāk. The footsteps started to fade away. I didn't know whether or not it left, but I started to walk towards the exit anyway. Man bail pateikt iet. Man liekas,
Tātad piedodiet par to, Just silence. man biku un klips vajadzēja izgriezt ārā. Darkness. Darkness was Labi, scared turpinām me. spēlēt. The only thing keeping me from shutting my eyes was the anticipation, Tētis, mamma. even though I knew what was behind me. Sarkan paklāju. Oh! It let out a deafening scream Oh, and it fuck. disappeared again. Kā man nepatīk šā mapa? And then the Kāpēc viņi feelings spēlē? came back. I could feel the Viņi ir pain. īstenībā bailīgāk nekā I iepriekšējā. started to feel dizzy. Nā, Šitā ir bailīga. Darkness, iepriekšējā bija feeling agrīgi of bailīgi. fear, just the dark. I woke up with a sharp pain on the back of Man, my tas head, nepatīk. surrounded by the police. I lived with my aunt from then on. Not even a month after I moved in with her, she sent me here. I don't blame her. Even I wouldn't have been able to put up with the screaming. And that's where you punched the tape recorder. So, do you believe it? Laikam Of course I izgāja. believe it, Jim. It was a very interesting story. Can I ask you one thing, Doctor? Ask away, Jim. Why did you come here? I requested dozens of other therapists, and you were the only one to come. Ah, that's where this gets interesting, Jim. I wanted to hear the story from your point of view. My point of view was rather, say, dull. Wait, what do you mean by your point of view? Well, Jim, waiting outside your house for days on end watching you and your parents seems rather boring in my opinion. I've already said too much. I think it's time to, Kura let's tu say, īstenībā nevajadzēja tie up kraftot. loose ends. O, nē. Vispār nevajadzēja man sņemt. Ah, Ko? What the? Kas jādara? Labi. Moš, tas bija speciāli tā. Oh, fuck. Es tā sabijos. Es tāds gribēju izlasīt, un pēkšņi pagrūžos. Un tāds, what the? Jā, tad domāju, tas būs viss ar šo epizodi. Piedodiet par to reizi, tāpēc, kad man vienu brīdi mikrofons bija pazudis, tātad spiediet laiku, subscribe, rakstiet komentāros, ko spēlēt nākošo. Un paldies par atbalstu Profesionāli Gamer LV. Jā. Labi, tad tā. Jā.